twanzikiye ku byanditswe ku Rwanda by'umwihariko ku nkuru yo ku rubuga rwa rba.co.rw igira iti kijondone igira iti ikitaratwishe ngo kiturangize mu myaka 31 ishize cyaradukomeje niko Perezida Kagame yavuze. Umukuru w'igihugu yabigarutseho kuwa mbere iki cyumweru hari tariki 7 Mata ubwo yatangizaga ku mugaragaro icyumweru cy'icyunamo n'iminsi 100 yo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94. Iyi nkuru kandi yanagarutsweho n'ibindi binyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo n'imvaho nshya ikomeza ivuga ko Perezida Kagame yavuze ko abanyarwanda n'abandi banyafurika bakwiye guhitamo kurwanira uburenganzira bwo kubaho uko bashaka cyangwa se bagapfa barenganywa n'ababahitiramo uko babaho. Yavuze ko hari umuntu w'inshuti ye ugeze kumubaza uko ahuza amateka y'ibihe by'umwijima u Rwanda rwanyuzemo n'iby'ubusharire rurimo ubu ngubu muri iki gihe, amusubiza ko u Rwanda rwahisemo kubaho ntawe rutegereje ko azarubeshaho. Atuko nabyumvaga ntabwo ari ngiye yabazaga gusa, yabazaga u Rwanda avuga ngo u Rwanda mubaho gute. Icyo namusubije nuko kuva ku ntangiriro twari tuzi ko ibyo bibiri bivukana kandi tugomba guhangana nabyo uko biri. Umukuru w'igihugu yashimangiye ko ibyabaye mu Rwanda muri jenoside yakorewe abatutsi 94 bidashobora kongera kubaho nubwo bamwe mu bayigizemo uruhare baba bashaka gusubiza u Rwanda mu bihe rwavuyemo. Ati ntabwo bizongera kubera ko hari abantu bazahaguruka bakarwana, hari abantu bifuza ko twarimbuka iki gihugu kirimbuka, ariko se ni gute abantu bakwemera ibyo bintu? Ni gute abantu batahaguruka ngo barwane? Yakomeje agira ati hari ibyago uhura nabyo iyo wiyemeje kurwana, ariko iyo utabikoze nta kabuza urapfa, kubera ko iyo uhagurutse ngo urwane uba ufite amahirwe yo kubaho ubuzima wifuza. Umukuru w'igihugu yasabye abanyarwanda n'abanyafurika guharanira kubaho byaba ngombwa bakabirwanirira aho kwemera gupfa nk'isazi. Yanenze bimwe mu bihugu byitwa ko bikomeye biba bishaka kugenera u Rwanda uko rubaho, abyihanangiriza avuga ko bifite ibibazo byabyo bikwiye gukemura, iby'u Rwanda bikabirurekera rukabikemura mu buryo bwarwo. Yagize ati niwo mwuka abanyarwanda bagomba guhorana mu buzima bwabo bwa buri munsi. Perezida Kagame yavuze kandi ko abanyarwanda badakwiye kwemerera uwo ari we wese wababuza kubaho cyangwa se ngo abahitiremo uko babaho. Ati banyarwanda ntimukagire uwo ari we wese mugomba ubuzima bwanyu, mugire ubutwari bwo guhangana n'ibiriho uko biri kose, ntimukagire uwo muhemukira, ariko nanone iteka mujye murwanira ibiri ibyanyu. Ntimukemerere uwo ari we wese kugena uko mukwiye kubaho ubuzima bwanyu, kubera ko igihe muzabyemera niwo munsi muzamubuza ubuzima bwanyu. Umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye Antonio Guterres we yavuze ko jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 yateguwe kandi ko atari ubwicanyi ndengakamere bwahutiyeho. Ni inkuru tubasomera ku rubuga rwa un.org mumvaho nshya no mu bindi binyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye, aho byandika ko Antonio Guterres yabigarutseho kuwa mbere y'iki cyumweru bw'isi yifatanyaga n'u Rwanda ku munsi mpuzamahanga wahariwe kuzirikana no kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94, umunsi washyizweho n'umuryango w'abibumbye. Umunyamabanga mukuru wa Loni yagize ati jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ntabwo ari ubwicanyi ndengakamere bwatunguranye, yaragambiriwe, yatekerejweho mbere kandi yarateguwe. Yavuze kandi ko icyo gihe kijimye cyabaye mu mateka y'u Rwanda kibibutsa nka Loni ko nta muryango n'umwe ukingiwe ingaruka z'inzangano n'ubugome, ndetse asaba buri gihugu na buri muryango w'abaturage aho waba uherereye hose kuzuza inshingano yo kubahiriza ingingo zigize amasezerano mpuzamahanga ku burenganzira bwa muntu hagamijwe kubwimakaza kuri bose. Yahamirije amahanga ko umuryango w'abibumbye washinzwe nyuma ya jenoside yakorewe abayahudi uri kumwe n'ibihugu muri urwo rugendo, maze agira ati kuri uyu munsi wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ndabasaba gukorana mu kubaka isi yuje ubutabera, tukaba twifatanyije n'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ambasade y'u Rwanda mu muryango w'abibumbye yo yagaragaje ko nyuma yo guhagarika jenoside yakorewe abatutsi u Rwanda rwagaragaraga nk'urudashobora kuyoborwa. Yongeyeho ko gahunda ya Ndi Umunyarwanda yahindutse ibuye rikomeza imfuruka mu kongera kubaka isano muzi abanyarwanda bose bahuriyeho. Intumwa ihoraho y'u Rwanda yungirije mu muryango w'abibumbye Robert Kayinamura yavuze ko bibabaje cyane kuba nyuma y'imyaka 31 ishize ibikorwa bihakana n'ibipfobya jenoside bikomeje kwiyongera mu bice bitandukanye by'isi. Jean Daniel aha niho yahereye ashimangira ko ubutabera bugikenewe cyane kurusha uko byahoze, cyane ko hakiri impapuro zisaga 1000 zisaba guta muri yombi abakekwaho uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi u Rwanda rwohereje mu bihugu bitandukanye, ariko zikaba zitarakorwaho. Yasabye amahanga kuzirikana inshingano ihuriweho yo gukumira jenoside, bityo ko ijambo ntibizasubira ukundi ngo rikwiye kurenga kuba ikimenyetso, ahubwo rikayobora politiki n'ibikorwa bishyirirwaho kwirinda ko jenoside hitakongera kugira ahandi. Filemo Yunji Yang, perezida w'inama ya 79 y'inteko rusange y'umuryango w'abibumbye, yavuze ko mu bihe bigoye amahanga yatengushye kandi
kandi yatereranye u Rwanda. Ati nubwo habonetse umuburo hakiri kare isi yose yararebereye kugeza ubwo ubwicanyi bwakorwaga ku mugaragaro. Uyu munsi dukwiye kwibaza tuti ese mu by'ukuri twakuye amasomo ku hahise? Filemo Yang yakomeje ahamya ko ingengabitekerezo yateye jenoside yakorewe abatutsi itararandurwa, ikaba ikiriho kandi izenguruka yanduza imiryango inyuranye ku isi binyuze mu mvugo z'urwango, umuco wo kudahana no gukwiza amakuru y'ibinyoma. Yavuze kandi ko kuri uwo muryango mpuzamahanga udakwiriye kongera kurebera ko ahubwo hakenewe ibikorwa bifatika mu kurwanya icyo cyorezo. Jean Daniel. Emmanuel Macron, perezida w'Ubufaransa, nawe yavuze ko igihugu cye gishyigikiye byimazeyo umunsi mpuzamahanga wo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 kandi ko cyiyemeje kwifatanya n'u Rwanda mu bikorwa byo kwibuka no gushyira imbere ukuri n'ubutabera. Ni inkuru yagarutsweho n'ibinyamakuru n'ibitangazamakuru bitandukanye birimo Sud-Ouest, Anadolu Agence, Kigali Today n'ibindi, aho byandika ko Perezida Macron yabigarutseho mu butumwa yageneye u Rwanda muri ibihe byo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi. Yavuze ko Ubufaransa bwifatanyije mu kababaro n'abanyarwanda kandi ko ashima imbaraga abanyarwanda bagaragaje mu kongera kubaka ahazaza h'igihugu cyabo cyubakiye ku bumwe n'ubudaheranwa. Mu butumwa anyujije ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter, Perezida Macron yagize ati: kuri uyu munsi wo kwibuka nongeye gushimangira ko niyemeje gukomeza kwibuka ibyabaye biteye ubwoba byatewe n'ibibazo by'amacakubiri no kudahana. Ubuhamya bw'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi butwibutsa ko byihutirwa kurwanya urwango urwo ari rwo rwose. Perezida Macron yavuze kandi ko kuva muri 2019 buri tariki ya 7 Mata ari umunsi mu gihugu cye cy'Ubufaransa bibuka jenoside yakorewe abatutsi kandi ko byakozwe hagamijwe kugira ngo ibiragano bizaza bikuremo amasomo y'ibihe by'akaga u Rwanda rwanyuzemo kandi ayo mateka akanigishwa mu mashuri, ari nako hanakorwa ubushakashatsi bushingiye ku mateka n'ubutabera. Yakomeje agira ati nkurikije ibyo niyemeje hari intambwe ikomeje guterwa mu gukurikirana abakekwaho kuba baragize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi baba mu Bufaransa. Aksavera ibinyamakuru n'ibitangazamakuru binyuranye birimo The New Times, RBA, @CIO, Igihe n'ibindi binyuranye byagarutse ku butumwa bw'umuyobozi mukuru wa Unity Club Intwararumuri Madamu Jeannette Kagame yageneye abanyarwanda muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi. Ni ubutumwa yanyujije ku rubuga rwa X yahoze ari Twitter, aho haterura agira ati kijondone. Ati kwibuka ni intango y'ubumwe n'ubudaheranwa bw'abanyarwanda. Ku barokotse jenoside yakorewe abatutsi tuzirikana iteka kwirenga kwanyu no guharanira kubaho. Yakomeje avuga ko nubwo abanyarwanda bakomeje gusobanura ukuri kw'amateka y'u Rwanda nyuma y'imyaka 31 abanyarwanda badacika intege. Ati ku bato babyirukiye mu Rwanda rurera rugakuza, kuzirikana aya mateka bidufasha gukomeza kubaka u Rwanda ruzima rutazima. Rwanda rutazima. Amakipe ya Arsenal yo mu Bwongereza na PSG yo mu Bufaransa nayo yifatanyije n'abanyarwanda kwibuka ku nshuro 31. Aya makipe yabikoze abinyujije ku mbuga nkoranyambaga zayo, aho Arsenal yavuze ko yifatanije n'u Rwanda muri ibi bihe bikomeye. Arsenal yagize iti uyu munsi turibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 94. Ikipe PSG ariyo Paris Saint-Germain yo mu Bufaransa nayo ibinyujije mu butumwa bwatanzwe n'abakinnyi batandukanye bayo, yavuze ko yifatanije n'u Rwanda muri ibi bihe byo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ndetse hashyigikirwa abarokotse. Bagize bati twifatanyije n'u Rwanda kwibuka jenoside yakorewe abatutsi mu 1994, duha icyubahiro abarenga miliyoni babuze ubuzima, tunifuriza abarokotse gukomera. Arsenal yatangiye gukorana n'u Rwanda muri 2018, naho PSG yakurikiyeho muri 2019 muri gahunda ya Visit Rwanda binyuze mu kigo cy'igihugu cy'iterambere RDB. Buri mwaka zikaba zifatanya narwo mu bihe byo kwibuka jenoside yakorewe abatutsi muri 1994 zitanga ubutumwa. Yego, reka twirikize amaso mu gihe Jean Daniel ku nkuru ivuga ko umubirigi witwa Alain Destex wabaye senateri mu Bubiligi n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abaganga batagira umupaka MSF aherutse gusobanura ko igihugu cye cyari kizi ko jenoside yategurwaga ariko nticyabimenyesha umuryango mpuzamahanga. Uyu munyapolitiki yagaragaje kandi ko leta y'Ububiligi yasabye akanama k'umuryango w'abibumbye gucyura ingabo zari mu butumwa bw'amahoro bwawo mu Rwanda MINUAR bitiza umurindi jenoside yakorewe abatutsi muri 1994. Yagize ati mu 1994 Ububiligi bwabonye ibimenyetso by'uko jenoside yakorewe abatutsi igiye kuba ariko ntibwayikumiriye, ntibwamenyesheje umuryango mpuzamahanga ko yegereje. Guverinoma y'Ububiligi y'icyo gihe yasabye ikomeje ko MINUAR icyurwa hakurwaho iyo mbogamizi ya nyuma yabangamiraga abajenosideri. Tariki ya 11 Mata 1994, nyuma y'iminsi 4 jenoside itangiye mu gihugu hose, ingabo z'Ububiligi zavuye mu ishuri
ishuri rya eto Kicukiro ryari ryahungiyemo abatutsi benshi zibasiga mu maboko y'interahamwe n'ingabo za leta exfar zashakaga kubica. Icyo gihe kandi Ububiligi bwari bufite ijambo rikomeye muri minuari kubera ko Umubiligi Colonel Luc Marchal yari umuyobozi wungirije w'ingabo zari muri ubwo butumwa bw'amahoro bwa Loni. Destex avuga ko nubwo Ububiligi bwasabye imbabazi muri iki gihe bamwe mu banyapolitiki b'Ababiligi bakorana n'abahoze muri leta y'u Rwanda yateguye jenoside bakomeza kwamamaza ibisobanuro bigamije kugoreka aya mateka. Minisitiri umwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Dr Bizimana Jean Damascene nawe yagaragaje ko Ububiligi bufite uruhare rukomeye mu mateka asharira y'u Rwanda yagejeje no kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Ni ingingo yagarutsweho ku wa mbere tariki ya 7 Mata ubwo hatangizwaga icyumweru cy'icyunamo muri minsi ijana yo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi 94. Minisitiri Dr Bizimana Jean Damascene yatanze ikiganiro kigaragaza uruhare rw'Ububiligi mu mateka y'ivangura mu Rwanda yagejeje no kuri jenoside yakorewe abatutsi. Yashimangiye ko mu myaka 109 nta gihugu na kimwe ku isi cyashotoye ikindi nk'uko Ububiligi bumaze igihe bubikorera u Rwanda. Yagize ati jenoside yakorewe abatutsi yaturutse ku bukoroni bw'imitsiro ndabwoko ryatumye jenoside itekerezwa igakorwa amahanga bireba. Minisitiri Bizimana yongeyeho ko nta gihugu na kimwe ku isi kimaze imyaka 109 gisenya ikindi nk'uko Ububiligi bubikorera u Rwanda kuva bwarukoroniza. Asobanura ko byatangiye mu 1916 ubwo Ububiligi, Ubudage n'Ubwongereza bumvikanaga kugabanya imbibi z'u Rwanda rwari rwaraguwe n'abami Ruganzu wa kabiri Ndoli hagati y'1600 n'1623 na Kigeli Nyamuheshera hagati y'1648 n'1692 bageza u Rwanda muri teritwari za Masisi na Rucuru n'ahandi. Yakomeje avuga ko hakurikiyeho amategeko akakaye arimo iryo ku ya 21 Werurwe 1917 ryashyizeho ibihano by'ikiboko, n'iryo ku ya 26 Nyakanga 1925 ryambuye u Rwanda ubusugire bwarwo, n'irindi ryo ku ya 11 Mutarama 1926 ryemeje ko u Rwanda ruzagengwa n'amategeko ya Kongo yashyirwagaho n'Ububiligi. Ayo mategeko Minisitiri Bizimana yagarutseho Jean Daniel ngo niyo yateye u Rwanda hakarengane anacamo ibice Abanyarwanda. Yagaragaje kandi ko iri vangura ry'Ababiligi ryo ryaranze Repubulika ya mbere n'iya kabiri ndetse rigeza kuri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi, Minisitiri Bizimana yagaragaje ko Ububiligi bwagize uruhare mu guhishira abayikoze no kutagira icyo bukora kubayipfobya. Ati kuva muri Nyakanga 94 kugeza ubu Ububiligi nicyo gihugu cy'Iburayi gikorerwamo ipfobya rya jenoside yakorewe abatutsi no kugoreka amateka yayo nta nkurikizi. Nyamara nta ushobora gutinyuka kugoreka amateka ya jenoside yakorewe Abayahudi ngo bimugwe amahoro, kandi jenoside ari zimwe mu rwego rw'amategeko ku buryo n'ibyaha byo kuzipfobya byakagombye gufatwa kimwe. Yanavuze ko ubu inyandiko zifashishwa n'amahanga mu guharabika u Rwanda zitegurwa n'abiyita impuguke z'Ababiligi zibeshya ko ziza u Rwanda ni nazo zagize uruhare mu kwangiza amahirwe y'u Rwanda. Dusubiye mu mvaho nshya Jean Daniel banditse ko ambasaderi w'u Rwanda mu Bwongereza Johnston Businge yongeye gusaba ko abakekwaho kugira uruhare muri jenoside 6 bihishe muri icyo gihugu cy'Ubwongereza bashyikirizwa inkiko cyangwa se bakazanwa mu Rwanda kugira ngo baburanishwe. Ambasaderi Businge yibukije ko kuba bakiri mu bwihisho mu gihugu cy'Ubwongereza ari imbogamizi ikomeye ku butabera bw'abarokotse jenoside yakorewe abatutsi. Anasaba ko Ubwongereza bwakomeza gufatanya n'u Rwanda mu guharanira ko habaho ubutabera nyabwo ku byaha byakozwe muri jenoside yakorewe abatutsi 94. Akagira ati iki? Atabarokotse jenoside bakwiye kubona ubutabera mu gihe bakiriho. Ni igikorwa gitanga ihumure rikomeye. Ibihugu byinshi byo mu burengerazuba bw'isi birimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubudage, Ubuholandi, Denmark, Ubufaransa na Suwede byashyikirije ubutabera cyangwa byohereje mu Rwanda abakekwaho jenoside, ariko Ubwongereza bwo nibwo bukirimo kubakira. Mu bakekwaho jenoside bazwi bari hariya mu Bwongereza harimo uwitwa Celestin Mutabaruka, Dr Vincent Bajinya, Emmanuel Nteziryayo, Celestin Ugirashebuja na Charles Munyaneza. Akasavira dukomeze n'iki kiganiro. Minisitiri w'Ingabo Juvenal Marizamunda we yagaragaje ko urubyiruko rukwiriye gukoresha neza imbuga nkoranyambaga nk'intwaro zirwanya abapfobya bakanahakana jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yabigarutseho mu gikorwa cyo kwibuka ku nshuro 31 jenoside yakorewe abatutsi biciwe mu murenge wa Nyundo. Igikorwa cyitabiriwe n'urubyiruko rwari rwiganje cyane, hakabamo abagore n'abagabo. Bose basabwe gukomeza guharanira ubumwe n'ubudaheranwa bamagana politiki mbi yagejeje u
u Rwanda kuri jenoside yatwaye ubuzima bw'abarenga miliyoni mu gihe cy'iminsi 100 gusa. Minisitiri Mareza Munda yibanze ku rubyiruko cyane, agaragaza ko ari rwo rufite intwaro y'ibibera ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe bapfobya jenoside yakorewe abatutsi basigaye biganje cyane. Ati ku bijyanye n'ingengabitekerezo yateguwe kera abakoloni bakigera mu gihugu cyacu, bafite gahunda bashakaga kugeraho, barayubaka, barayigisha, bayihereza abayobozi basimburanye muri leta ya nyuma y'ubwigenge, yaba Repubulika ya mbere n'iya kabiri, kugeza ku ndunduro ya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Yakomeje agira ati abashoboye guhangana iyo ngengabitekerezo yubatswe mu myaka ingana gutyo, ntabwo ari ikintu wabyuka mu mwaka umwe uvuge ngo birarangiye. Bizasaba imbaraga, bizasaba ubufatanye, bizasaba gukomeza gushaka uburyo bwo kuyirwanya, cyane cyane ko ubu ngubu isigaye itizwa umurindi n'ikoranabuhanga. Minisitiri w'Ingabo z'Igihugu akavuga ko mu gihe bamwe mu rubyiruko bari ku mipaka y'u Rwanda bahanganye n'abashaka kwinjira mu gihugu barwana, urubyiruko ruri mu Rwanda narwo rwari rukwiriye gukoresha imbuga nkoranyambaga nk'intwaro ihangana n'abo banyuraho. Ati urubyiruko rwacu rwahawe amahirwe, rushyirirwaho ibikorwa remezo by'ikoranabuhanga. Mu gihe urubyiruko rumwe ruri ku nkiko z'igihugu ruhanganye na ba bandi bayifite bashaka kongera kugaruka kwinjira mu gihugu ngo barangize igikorwa basize batangiye, ndakeka ko natwe urubyiruko ruri imbere hano mu gihugu, ubwo bushobozi igihugu cyabahaye mukwiriye kubukoresha mu gahangana n'abariya bajya ku ikoranabuhanga bakwirakwiza ingengabitekerezo ya jenoside, mukabarwanya. Namwe ukaba umusanzu wanyu mu kunganira ba bandi bafite bya bikoresho bindi bituma itabasha kwambuka umupaka ngo ize hano. Yakomeje agira ati ibyo kandi nzi ko mubishoboye kandi mubishyizemo ubushake gusa, ntabwo abantu bari i Burayi cyangwa bari muri Amerika cyangwa bari muri Canada cyangwa bari muri Australia babarusha gukwirakwiza ibitekerezo byiza murwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Twerekeje ku byanditswe hanze y'u Rwanda, turahera muri Gabon, aho kuri wa gatandatu abaturage bagejeje igihe cyo gutora bitabiriye amatora y'umukuru w'igihugu icyiciro cya mbere, aho bitorera perezida mushya ho kubavana mu nzibacyuho ya gisirikare bari barimo guhera muri Kanama 2023 ubwo habaga kudeta yavanyeho ubutegetsi bwa perezida Ali Bongo Ondimba. Akisavera nk'uko byanditswe na Jeune Afrique, Le Monde, TV5 Monde, Africa News, RFI na France 24, perezida mushya aratorwa mu bakandida 8 bahatanira kwicara muri iyo ntebe isumba izindi aho muri Gabon. Barimo abagabo 7 n'umugore umwe rukumbi witwa Zenaba Nyinga Channing. Mu bagabo abahabwa amahirwe ni bande Jean Daniel? Ni perezida w'inzibacyuho General Brice Clotaire Oligui Nguema na Alain Claude Bilibinze wabaye minisitiri w'intebe ku butegetsi bwa Ali Bongo Ondimba. Kuri General Oligui Nguema, abaturage bamushimira ko yabashyiriyeho iherezo ku butegetsi bw'umuryango w'ababongo bari bamazemo imyaka 55. Yivugiye ko adashaka kuba umukandida w'ishyaka runaka cyangwa se agatsiko k'abantu abanaba, ahubwo ngo ni umukandida wimitswe na rubanda rwose. Ati umujenerali wakoze kudeta agahanga mu butegetsi bwari bwarigize akaraha kajya he, nta muntu n'umwe wamutera ubwoba. Ni mu gihe Alain Claude Bilibinze wayivugira ko ari we mukandida uberanye n'impinduka z'ukuri aho muri Gabon. Reka iyo muri Gabon tuhave Jean Daniel. Umuryango w'abibumbye uvuga yuko Afurika yadohotse ku ntego zo kugabanya umubare w'ababyeyi bapfa babyara bitarenze umwaka wa 2030 nk'uko bikubiye muri raporo nshya yasohotse ku wa mbere w'iki cyumweru ubwo hizizwaga umunsi mpuzamahanga w'ubuzima, n'umunsi wa buri tariki ya 7 Mata. Ni inkuru ya Africa News itangira ivuga ko muri rusange impfu z'ababyeyi babyara zagabanutse, ariko nanone ngo haracyagaragara ababyeyi benshi bahitanwa n'inda, kandi ngo mu by'ukuri ibyo bibazo byashoboraga kwirindwa. Akisavera Madamu Jenny Creswell, umushakashatsi mu by'ubuzima bw'imyororokere mu ishami rya Loni ryita ku buzima OMS, avuga yuko impfu z'ababyeyi zagabanutseho 40% guhera mu mwaka wa 2000. Gusa nanone muri 2020 umubyeyi umwe yapfaga abyara buri minota 2. Raporo nshya ya Loni ikagaragaza ko muri uwo mwaka wa 2020 muri Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara habaruwe hafi 70% by'impfu z'ababyeyi zifitanye isano no gutwita no mu gihe cyo kubyara. Abagore batwite bari mu kaga gakomeye nabo mu duce tuberamo intambara n'andi makimbirane ateza umutekano mukeya. Ibihugu bivugwa ko byugarijwe cyane n'izo mpfu z'ababyeyi birimo Chad, Centrafrica, Nigeria, Somalia ndetse na Afghanistan. Iyi nkuru ikanzura ivuga ko muri rusange muri Afurika buri mwaka hapfa abagore 178 bazize ibibazo by'inda.
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku bana UNICEF ritewe impungenge n'uko abana bagera kuri miliyoni 14 bo hirya no hino ku isi bazibasirwa n'imirire mibi ishobora kuzabaviramo urupfu nk'uko byatangarijwe mu nama y'ipari mu Bufaransa yigaga ku mirire myiza igamije imikurire y'abana. Iyi nkuru yo muri Africa News, Relief Web, France 24 na RFI igakomeza ivuga ko nubwo izo mpungenge zihari, umuyobozi mukuru wa UNICEF Catherine Russell yishimira ko mu myaka mike ishize hatewe intambwe zishimishije mu kugabanya imirire mibi mu bana bo kuri iyi si. Madame Russell ati kijondaniye ati guhera mu mwaka w'2000 umubare w'abana bagwingiye batarageza ku myaka 5 y'amavuko wagabanutseho miliyoni 55, ibyatumye haramirwa ubuzima bwa za miliyoni nyinshi z'abana bari bibasiwe n'imirire mibi. Gusa nanone ngo guhagarika amafaranga yashyirwaga mu mirire y'abana bizasubiza inyuma izo ntambwe zari zimaze guterwa. Xavera, UNICEF ikabikomeje gusaba za guverinoma bafatanyabikorwa n'abagira neza kudacogora mu gutera inkunga ikigega cyo kurinda imirire mibi abana n'abagore batwite ku isi. Reka noneho twerekeze muri Zimbabwe, aho abazungu ba mbere banyazwe ibikingi byabo batangiye gushumbushwa bahabwa indishyi mu mafaranga nk'uko byanditswe na The Herald, News 24, Zimbabwe Land, First Post, BBC News Africa na Lusaka Times. Guverinoma ya Zimbabwe yatangaje muri iki cyumweru ko kwikubitiro indishyi ingana na miliyoni 3 z'amadolari y'Amerika ariyo yahawe abo bazungu b'abahinzi bahohotewe mu myaka isaga 20 ishize bikozwe n'ubutegetsi bwa Perezida Robert Gabriel Mugabe. Muri 2020 ubutegetsi bushya bwa Perezida Emmerson Mnangagwa bwasimbuye ubwa Mugabe muri 2017 nibwo bwagiranye amasezerano y'ubwishyu n'abazungu b'abahinzi bari bakiri muri icyo gihugu, dore ko hari bamwe bahise bimukira mu mahanga bakimara kunyagwa ibikingi byabo. Guverinoma ya Mnangagwa yemeye kuzishyura amafaranga yose hamwe miliyari 3 na miliyoni 500 z'amadolari y'Amerika. Hagati y'umwaka w'2000 n'uw'2001 nibwo ibihumbi n'ibihumbi by'abazungu b'abahinzi bo muri Zimbabwe bakuye ku ngufu ku butaka bwabo bugabizwa birabura bahoze ari ba sekombata baharaniye ubwigenge bw'igihugu cyabo bwabonetse mu 1980. Icyo gihe ubutaka bwera bwose bwari bwifitiwe n'abazungu b'abahinzi babarirwa mu bihumbi 4. Icyiciro cya mbere cy'ubwishyu cyatangajwe ku wa gatatu w'iki cyumweru kikaba kireba ibikingi 378 ku bikingi 740 byabaruwe bikemezwa ko ba nyirabyo bazahabwa indishyi. Abazungu bagiye mu mahanga bo batangiye kwishyurwa mu kwezi kwa mbere uyu mwaka. Xavera, n'ubu birakomeje. Reka kandi ibyo tubereke jondaniye. Ubuyobozi bw'ingabo za Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Afurika US AFRICOM ntibushyigikiye ko izo ngabo zikurwa kuri uyu mugabane. Ni mu gihe ubutegetsi bwa Perezida Donald Trump bwatangiye gusuzuma inyungu igihugu cye gifite mu kugira abasirikare mu bice bitandukanye by'isi aho bidakenewe cyane bakaba bahavanwa. Iyi nkuru ya Africa News na The Africa Report ikomeza ivuga ko umugaba w'ingabo z'abanyamerika muri Afurika General Michael Langley yamaze kugaragaza ko mu ngabo zacyurwa izo muri Afurika zo zitagomba gukorwaho. Ngo yego, yasobanuye ko ari iyihe mpamvu jondaniye. Yavuze ko izo ngabo zifatiye runini Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubera ko zikumirira muri Afurika ibyajya guhungabanya umutekano wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hiyongeraho ko zinatuma ubufatanye n'ibihugu bya Afurika burushaho gushinga imizi no kuzana ituze n'umutekano birambye kuri uyu mugabane. Aganira na komisiyo ishinzwe ingabo muri Sena ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, General Langley yarababwiye ati Afurika ikomeje kuba isibaniro ry'ibikorwa bitandukanye Leta Zunze Ubumwe za Amerika zidashobora kwirengagiza. Abakora iterabwoba niho bagize indiri yabo bakahacurira ingengabitekerezo zabo nyuma bakajya kuzikwirakwiza ku yindi migabane. Langley yongeyeho ati US AFRICOM izi neza ko mu gihe leta ya Kisilamu na Al-Qaeda bikomeje kwagura aho bikorera bizateza icyugazi ku mutekano wa hano ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Reka noneho dukomereze ku rubuga rwa UN News, MSN na Africa News, aho dusanga inkuru ivuga ko umuryango w'abibumbye wakoresheje inama ngarukamwaka ihuza abagabo b'ingabo za Loni ziri mu butumwa bwo kubungabunga amahoro basabwe guhindura imikorere ya gakondo bakayijyanisha n'iterambere isi igezeho. Umunyamabanga mukuru wungirije wa Loni ushinzwe ibikorwa byo kubungabunga amahoro Umufaransa Jean Pierre Lacroix niwe wayoboye iyi nama ku wa mbere y'iki cyumweru, maze ashimangira uruhare rw'ibyo bikorwa mu kugenzura ibahirizwa ry'agahenge. Anatangaza ko iterambere ry'ikoranabuhanga ribafasha kwagura gutabarira
ku gihe no kugera ku bantu benshi bitagombye gusaba ko ibyo bikorwa n'abasirikare n'abapolisi benshi ba Loni. Jean Pierre Lacroix yakomeje avuga ko mu kubungabunga amahoro mu isi ya none Loni isabwa nayo guhuza ubutumwa bwayo n'ibi bihe by'iterabwoba rivangavanze. Aha yasobanuye ko iri terabwoba ryifashisha za drone z'intambara rikanyura mu bitero by'ikoranabuhanga kuri interinete, abakwirakwiza ibihuha byo gushishikariza abaturage kwanga no kwamagana bari mu butumwa bwa Loni bwo kubungabunga no kugarura amahoro aho aba yahungabanye. Yego, nabyo kandi tubivuho Jean Daniel, abanyamerika 3 bari barakatiwe urwo gupfa kubera kugira uruhare mu mugambi wo kugerageza guhirika ubutegetsi bwo muri Kongo Kinshasa mu kwezi kwa 5 umwaka ushize. Nyuma igihano cyabo kikaza guhindurwamo icyo gufungwa burundu. Muri iki cyumweru batahukanwe mu gihugu cyabo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika aho bagiye gukomereza igihano bakatiwe n'urukiko rwa gisirikare rwo muri Kongo. Kuko byanditswe na New York Times, This African, CNN, AP News, Actualité CD, Radio Okapi na Potentiel, abo banyamerika bashatse guhirika ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi barimo witwa Marcel Malanga w'imyaka 21 y'amavuko. Uyu ni umuhungu wa Christian Malanga wari uyoboye abashatse gukora iyo kudeta. Uyu Christian Malanga yaje kwicwa arashwe n'abashinzwe umutekano bamutsinze mu ngoro y'umukuru w'igihugu i Kinshasa aho yatangarije ko avanyeho ubutegetsi. Undi wacyuwe ni Tyler Thompson Jr w'imyaka 21 y'amavuko wari inshuti ya Marcel Malanga. Uyu ngo yaje muri Afrika avuye muri leta ya Utah. Umuryango we wavuze ko waruzi ko umwana wabo yagiye mu butembere ku mugabane wa Afrika. Hari kandi na Benjamin Ruben Zalman Poland w'imyaka 36 y'amavuko bivugwa ko we yaraziranye na Christian Malanga wacuze umugambi wa kudeta ngo bamenyaniye muri sosiyete icukura zahabu. Kubabarirwa kwabo rero igihano cy'urupfu kigahindurwamo gufungwa burundu bibaye mu gihe abategetsi ba Kongo Kinshasa bari gushyira umuhati mu mubano wabo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika binyuze mu gusinyana amasezerano y'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro nazo zigatanga ubufasha mu by'umutekano cyane cyane mu rugamba rwo kurwanya imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Kongo. Mu rubanza rw'amafaranga y'amanyaribiya yahawe Nicolas Sarkozy mu gihe yiyamamarizaga kuba perezida w'Ubufaransa muri 2007, nyir'ubwite yisobanuye bwa nyuma hakana yivuye inyuma ibyaregwa byose. Mu kwezi kwa 9 nibwo azasomerwa. Twahinduye ingingo Xavier. Twahinduye ingingo nibyo ibinyamakuru n'ibitangazamakuru birimo RFI, France Info, Yahoo Actualité, Corse Matin, Financial Times, Le Monde, Le Soir, The Guardian, The Global Times byanditse ko kuwa kabiri iki cyumweru hari bwiburanisha ryapfundikiwe humvwa Nicolas Sarkozy n'abunganizi be 4. Uretse imbaga yari yakubise yuzuye icyumba cy'iburanisha hari n'umugore we Carla Bruni, 2 mu bahungu be ndetse n'umuvandimwe we. Muri uru rubanza rwari rumaze amezi 3 ruburanishwa, ubushinjacyaha bwashinje Sarkozy ko bari we mucurabwenge w'icyiswe igihango cya ruswa yagiranye n'uwari perezida wa Libya Colonel Muammar Gaddafi. Bwamusabiye gufunga imyaka 7, gutanga amande y'ibihumbi 300 by'amayero no kumara imyaka 5 yarambuwe uburenganzira bw'umuturage aribwo bwo gutora no gutorwa. Ibihano byo gufungwa ndetse no gucibwa amande kandi byanagiye bisabirwa abandi bantu 11 bareganwaga nawe, bakaba barimo 3 bahoze ari abaminisitiri muri guverinoma ye. Abavoka be basabye ko Sarkozy agirwa umwere bashingiye ku kuba icyo gihango cya ruswa ngo ari igipapirano cyahimbwe n'ubushinjacyaha kugira ngo bubone uko busiga icyasha umukiriya wabo. Nk'uko byagenze ku munsi wa mbere w'urubanza rero no ku munsi warwo wa nyuma, ababunganizi ba Sarkozy bashimangiye ko nta kimenyetso simusiga na kimwe kigaragaza inzira ayo mafaranga ya Libya yanyujijwemo. Umwe muri bo ni Maître Gauthier yabihinnye agira ati kirego ni icyuka gusa mbese ni nk'umwubatsi wakubwira ati dufite ubutaka bw'ibumba, ibyatsi by'inkuta n'ihema ritobaguye ryo kubakisha igisenge, ariko bishyire hamwe byose maze urebe ngo uragira ubwihisho bw'umutamenwa. Mu mwanya w'ijambo rye rya nyuma Nicolas Sarkozy yavuze ko urubanza rwe rwakabirijwe mu itangazamakuru no muri politiki ku buryo ngo biteye ishozi. Ati nakagize ubushake bwo gusubiza ibirego bya politiki n'ubugizi bwa nabi, ariko sinzabikora kubera ko sinshaka kuvuga ikintu icyo ari cyo cyose gishobora gukurura impaka z'urudaca. Ntabwo ndi hano gukina politiki, ahubwo ndi kurengera icyubahiro cyanjye no kugira ngo kuri kumenyekane. Umwanzuro w'urukiko mpanabyaha rw'i Paris mu Bufaransa ukazatangazwa tariki ya 25 Nzeri muri uyu mwaka isaa 4 za mu gitondo. Tutarava mu Bufaransa, Jean Daniel, hasojwe iperereza ryari rimaze imyaka 15 rikorwa ku mitungo yo muri Gabon iri mu Bufaransa. Iyo mitungo yabo mu muryango wa Omar Bongo bivugwa ko barayibonye mu buryo butemewe n'amategeko, rimwe na rimwe bayikuye mu isanduku ya leta. Ni inkuru yasamiwe hejuru n'ibinyamakuru hamwe n'ibitangazamakuru byiganjemo ibyo mu Bufaransa no muri Gabon nka RFI, France 24, Gabon News, Le Figaro, Libération, Journal de Libreville, Le Monde n'ibindi nka Jeune Afrique,
Africa News na BBC News Africa. byandika ko umugenzacyaha mu Bufaransa yarangije anketi yari yaratangiye mu mwaka w'ibihumbi 2010 ubu ngo hasigaye naho ubushinjacyaha mu by'imari bugomba kuvuga niba abantu 11 bashinjwa kugira iyo mitungo mu Bufaransa bazagezwa imbere y'ubutabera. Abo 11 bose bakomoka kuri Omar Bongo Ondimba wabaye perezida wa Gabon kuva mu 1967 kugeza apfuye muri 2009 agasimburwa n'umuhungu we Ali Bongo Ondimba wavanyweho na kudeta yo ku ya 30 Kanama 2023. Mu baregwa rero harimo umukobwa we w'imfura witwa Pascaline Bongo, hakabamo banki yo mu Bufaransa BNP Paribas, Sonia Rolland Witonze wabaye nyampinga w'Ubufaransa mu mwaka w'ibihumbi 2000, harimo kandi noteri, umwavoka n'ibigo byinshi by'imitungo itimukanwa. Benshi mu muryango wa Bongo bakekwaho kuba bafite umutungo ugizwe n'inyubako zifite agaciro ka miliyoni 85 z'amayero arizo miliyari 56 z'amasefa babonye mu buryo bw'amagendo bakoresheje amafaranga ya ruswa. Avoka William Bourdon wo mu muryango wa Transparency International mu Bufaransa uri mu batanze ikirego kuri iyo mitungo yo mu buryo budafututse avuga ko kuba hararangiye anketa ari intambwe y'ingenzi ngo yizeye ko uko byagenda kose hazaba urubanza. Naho ku wari perezida Ali Bongo Ondimba nubwo bitakiri ngombwa ko yitwaza ubudahangarwa bw'umukuru w'igihugu, uyu mwavoka William Bourdon avuga ko adashobora gukurikiranwa kubera ubuzima bwe butameze neza. Kubera ko ubuzima bwe butameze neza. Reka dukomereze muri France 24, RFI, Japan Times na Euro News byanditse ko Mark Rutte umunyamabanga mukuru w'umuryango wo gutabarana mu bya gisirikare OTAN yavuze ko igisirikare cy'Ubushinwa gikataje mu kurushaho kwiyubaka mu buryo butangaje. Ibi Mark Rutte yabitangarije mu Buyapani kuwa kabiri w'iki cyumweru ubwo yari yo mu ruzinduko rugamije gushaka uko imbaraga z'umuryango wa OTAN zakumvikana no mu karere ka Asia na Pacifique. Yagize ati kijondoniye. Ati ntitukibeshye ku Bushinwa. Kurushaho gukomera kw'ingabo z'icyo gihugu, ishoramari ryacyo mu nganda z'intwaro n'ibindi bikoresho bya gisirikare no mu ishoramari mu bushobozi bwo kwirwanaho biratangaje. Ibyo tuzi kuri izo ngabo z'Ubushinwa ni bike ugereranije n'ukuri guhari. Ati na gatonyanga mu nyanja ibyo tuzi. Ni mu gihe Perezida Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika akomeje kotsa igitutu abandi banyamuryango ba OTAN cyane cyane abanyaburayi kugira ngo bongere amafaranga bagenera igisirikare. Ashaka kandi ko n'inshuti zo mu gace ka Asia Pacifique nazo zubaka igisirikare kitajegajega jondaniye gifite ubushobozi buhagije bwo gukoma mu nkokora imigambi y'Ubushinwa na Korea ya ruguru muri ako karere. Mu myaka mike ishize OTAN yagiye ishaka uko yakwiyegereza ibihugu byo muri ako karere ka Asia na Pacifique ikajyana umubano ukomeye n'Ubuyapani, Korea y'Epfo, Australia na Nouvelle-Zélande. Mark Rutte ati ati tugomba kurenga iby'amatangazo duhuriyeho bikava mu magambo bikajya mu bikorwa. Uyu muhorandi Mark Rutte watangiye kuyobora OTAN guhera mu kwakira k'umwaka ushize yashimye Ubuyapani kuba bwarongeye ubufatanye mu bya gisirikare n'ibihugu by'Uburayi, ndetse mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize guverinoma y'Ubuyapani n'umuryango umwe bw'Uburayi batangaje ubufatanye bushya mu by'umutekano n'igisirikare. Reka dusoreze kuri iyi nkuru ya RFI ivuga ko mu cyumweru gitaha perezida w'Ubushinwa Xi Jinping azasura ibihugu bya Vietnam, Malaysia na Cambodia. Ibihugu biherereye muri Aziya y'Amajyepfo ashyira uburasirazuba. Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga y'Ubushinwa yatangaje ko uruzinduko azarutangira ejo bundi kuwa mbere arusoze kuwa gatanu w'icyumweru gitaha. No ruzinduko Xi Jinping azakora mu mwuka w'intambara y'ubucuruzi yasembuwe na mugenzi we wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump wazamuye umusoro ku bicuruzwa byinjira mu gihugu cye ariko akigereza nkana kubiva mu Bushinwa kubera ko bizajya bitagiswa 145% bikinjira ku butaka bw'Abanyamerika. Ubushinwa nabwo bwatangaje ko buzajya busoresha 125% ibizaba bivuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Xavera ngiki cyitwa intambara y'ubucuruzi. Ni nuko twanzuye tubashimira cyane kuba twabanye muri iki kiganiro. Ngewe nari Nyirarukundo Xavera, wari kumwe nanjye Jean Daniel Sindayigaya. Ciao ciao.